مزن آپو بلند آپو سروک آپو آپی ما شیرین آپو قهرمان تو ریبری گلی ما ناو دنگ گلی ما سازو زمانکاری ما سروکو ریبری ما بجی آپی ما ون همو کس وان گوتنا و بیستی و وسترانا هانی بیستی به وان گوتنا روجاوای کردستان عبدالله اوجلان سروکی ریخسنا پککی مزن کر و به وان گوتنا یعنی ستران هاتن چکرین و بسازو تنبورا کوما آگری و علی منصور و اهل عمود اوجلان دهات پیشکش کرن جبو تبایی گلی کرد و بالتایبت روجاوای کردستان و خلقي عامودي ودربيسية وقامشلو باشا ام ورم بفكرن كام ام بچكي ولو برا من البر فان قوتنيا اف قوتن صالي نوتي اكيد هاتي پیشکش کرن قالوا چه قهرمانيا وجلان هي چه ريزانياوي هي چتكي ولو جداز دنابراوي وسروكي كرداد هي شويد هيلي كوبه وان حمود اشتهاني يعني وكيد اسلامي دبيجه نوتو نحنا في هبن وك اسماء الله الحسنى حمول السر اوجلان بن تشتي كود اوجلان ده هي ده مسعود برزاني ده تنه ده جلال طالباني ده تنه ده قاضي محمد ده تنه ده ملا مصطفى برزاني ده تنه افچي ده هيلي كولو يعني اف هقواسا باسنجر وركرن دوی ویدیوی ده زی بشک يعني وان وی مجاره هاني بلوینم اگر ون بخوازن دیسا راجن فنجانا قحوخه وان بهور بچکی لجیانا وی سازمان کار و قهرمان کام ناس بکن به قهرمانی اوید کردیه همه بهور بنرخینن ده سال نوتی ده اگر ونوگرن پرتوکی اوجلان و نرخاندنی وی و کادروین پککی کش پککی یعنی قطبونجی و ایکو حتی نهاد نوا پککی دنه باشته بیروان کو اوجلان پر رخنل کادروین پککی دکر کو چما حقواسا قهرمانی حقواسا برخوازان شعر حقواسا زحمتی دجواری ایش آزار خیانت برخوردن تب لی کادرین پککی ندکارین رومانکی بریکوپیک وکی شورشا روس شورشا ویتنام شورشین دنیای رومانکی کردی رومانکی ولو قهرمانی و ایشا کردا بده پیش اوجلان پر رخنه دکر پر ورخنه وی حياة قناغ أكيد جهده بو اللي اوجلان ورخصنا بكيكي لناوا خود كسايتيا روشنبير تم بچاوه دجمناتية ليدناري كو كسايتيا كي برجوازيا بچوكن برجواندي پرست خو پرست و نه دقل ريخستني دي نه دقل دوزي دي هن يعني چپگیری اری رخنل وی واری هانه دکی لی پککی زیده بونا سرکزه بی بود چتکی عادات چپگیریشی درکتی بو اوجلان تم ایریش دکر ایریشی چمان رومان نای نویساندن لیدن هوا پککی دی گلو حیا چه درجه آزادی هبو نهاف کسین هم خوش بو آزادی دو کجن خوددن کشتن و حقا سلبر خوددن لیت وکی ریخستن چو قیسه آزادی جیر درفت آزادی جیر پیدا کریه تا چو قیسه هشتیه که اف کس رخنل تبکه و رخنل ریخسنا تبکه و شیوه آخافتنی تا شیوه ریوه برنا تبکه بریز و جلان تا چو قیسه آزادی جی کادروین خواه جی حوالین خواه پیدا کریه حتی تو فانتشتی هانشوان بخواسته باشه امی وی مسئله هانی دین یعنی یکی کو افتش تشتک لجمعی پیدا به دکار رخنه لکسین دن بکه یعنی از نها از دواری هلبست یده دنویسینم از کارم بچک رخنه لهلبست وانا بکمش برکو از بخوا وکی هلبست وان ددم دیار کرن از دوار رومانه ده هولدان محنه دماز رخنه لرومان نویسا بکم تجربه کمه هیه
دواره روزنامه گریه دی ویرنگی دواره سیاستی و رخصتنی دی نوا پککی چیده 20 سال ما خبات کرد ما پشتگیری دانشاندان ما دی روزنامه گریه عرب دی روزنامه گریه کرده حتی دا ترکاده تشتكي كو از خود سبيرم وي كو از رخنا لباقيكم لما قلت تشتكي تنا بازي سر چه اساسي رخنا بكم وجلان سر چه اساسي رخنا لكادروي خود كر دي گرك دي اف هولدان تا ازمونه و تجربه ويا ادبي قد بي هبه حتى كار برخنا بك ما بحث زماني كردي كر ازيسا دوباره دكم وجلان يعني بخيرة كردين روجافا على زماني كردي مجبور ما وجلان مجبور ما بكردي بآخذ بويد دفوكا خويا خارومارو طلوملو هريمي تجد تركي توليهب بويد كرديتي هاني دا آخذ لي تكست بكردي جبن دستي وجلان در نكتن النل شامي ونل إمرالي در نكتن يعني كدو خوازه بمسألة هاني يعني بقبول لك بدبي ببلغا باخذ بجهاواي والله اف اوجلان چار هفوك چار خيز نزانم باراگرافا كي نزانم هلبسته كي نزانم چيروكا كي بزمانه كردير لي ازمونه يعني نفساندي بر اشكره بك ازمونه يا اوجلان دواري ادبي ده هبو حتى اكون رخنا لك هادرو يخبك نا ازمونه يا ادبي هبو يك ونه آزادی درفت آزادی ج کادروی خور پیشکش کرد اون حمول ویدیویی بنرن و لنرخاندنی يعني بچی منطقه یا خدا نزیکی انسانات بو یا چی روما چی جم پاپا وکی پنابر ماف سرلیدانا ماف پنابریا سیاسی دایه و مبلغی وی يعني نامه ویا سرلیدانی اشکره کری ج پاپا جان پول دوامين رد بيجي ازوكي بطرس الرسول ساتمه يكي خب خدي دي بيفي خب بيغمبر دي بيفي خب صحابيه دي بيفي خب انسان بفي منطقي هاني لان يجيكي انسانات بيعني دواري ادبي تشتكي تنبو لحق داخوا كرخنا ل يولماس غنيبك ونفجرن فرتوكاوي او چی دیالوگا درش بیالچین که چکر ساله نوتو دوا درکت نوتو یکی نوتو دوا دستانا وجینی دیالوگا کی ولو درج او یالچین که چک خور ونشتن و دبر حفظ ددن خوشتك یالچین که چک ماموستای وی یونیورسیتی کاری جاره کی ویدیتی و ندیتی و یالچین که چک داوی درکت کو یالچین کوچکه یعنی یکی جو کوچکی ارگنه کنی یکیش کوچ اوجی و دغو پریچک درکتن کو همو کوچکی دولت عکورن همو کوچکی ارگنه کنه همو دزی قلاکین یعنی اوجی راسیاوی اشکره بو یعنی دیروک راسیاوی اشکره کرد اف یالچین کوچک ارگنه کنجی ته دنرخینه لشامه با اوجلان ره ته دنرخینه و ازمونه یا یولمازگونه کو خلاطه کان دو سینما گرتیه اوجلان وكي رخناگره كي سينمائي تي فيلم يولماس جني دنرخينه تي روماني وي دنرخينه اوجلان في حقيقه دخوا كوره ناظم حكمت هلبس تي وي وازمونه ياوي بنرخينه ايري بريم تسروكي رخصنكي تشكدار شورشگره يعني تي روشكي جوجات هلبس كي توك خوشك وخلكي هلبستي نخوندي وك خوشك وخلكي تل سينما نري خوشك وخلكي تا رومان نخوندي يعني ازمونات تدوي واري هاني دتنا تموي مافيا هاني ددو خوكو تو حمو كسي ولو بدو برخو و تو بنر خين ونزالم شو بفي منطقه وجلان ولو بو وجلان بفي منطقه هاني نيزيكي هلبست ورومان وحمو تشت تجير بيج بتشرنجي ويشترج بحث بك يعني انا دبكو انسان هنا كسن هبن موسوعي بن وكي انسيكلوبيديا باخذن چه دبه يعني كي ميناك فرن جرامشي شي يونيفرسيتي خلاص نكري جامعه خلاص نكري زانكو خلاص نكري پر هالكسن هنا سرخو وستيانه تعبينه خوندنه خو ايشاندنه عباس محمود العقاد ابتدائي جي يعني دبستانه سرتاي خلاص كري ونزيده
اللي دماد آخفي يعني سري خول سري قراسين فيسكارا فيكو دكتوراه بوان رانا بروبلم مو كيشي عباس محمود العقاد ونرخاندن ورخنيوي لهمبري طه حسين لهمبري توفيق الحكيم حمو قرقرين ويجا عربي المصري ويشاغي عباس محمود العقاد عباس محمود العقاد نج فالاهي وجلاني مش فالاهي جفالا ومثلا وبرتوكي امين معلوف بوخينا يانجي تمام بك تمام نك اززانم وجاوي بسني ببدا وجاوي كادري بكي حمورا بن هرن برتوكا امين معلوف بوخينا شوان يعني باشقان قوتي سرو قوتي خلاص بو امرو تعليمان براسيس تشتكي ولو ما ازنهانا هاولو انا تفيكي لي كده هاد بالامه ما حسن الصباح ناز نذكر ما حسن الصباح دنافا بكي دناسكر حسن الصباح كويكي الشيخ يعني مذهب اسماعيلي اني زاري بشتر من ناسكر يعني في لدسبيكي منافي حسن الصباح وكلاوي كلا ألمت مدنافا بكي ناسكري يو تريخسنكي تشبقر تريخسنكي شورشگري تشبقر چه علاقياته بحسن الصباح وبإسماعيلي وتكلا ألمتي وريخستن كرنا جماعتي تشخر بك ميناك ودنافا كادري خوي بكيكيده كلا ألمتي ترجمة عربي كربون وترجمة تركي كربون ووكي برتوكين افيج بو كادروا اي بيريكا برتوكين بتشوك دنافا كادرون بكيكي دهات بلا كرن وبنفساندنا كي هور فقيري كادري بكيكي شعبي بيقول دبو حتى كدو خان وشي فهمنا تكرجي حسن الصباح وجلان تو حسن الصباح تو يكي انا از جارجان از بحثاتش مشتي طائفي دندري بكيكي دكم ابوشي حاجز دبن دبي نام شبقرن وام تفكيركي علمانيين ونظام كروت تفكيركي علماني چه هي خولي سر وجلان هات سوري نافي خوكر علي جناويجي كسيري يلدرم نافي خوكر فاطمه وهر دو نافين كدنافا شيعة دنافا اسماعيليات دنافا علويات نافين يعني ناس كرينه دنافا بسلمانة بتهوائي اما دبر نافي خو بكرانا دنيز دبر نافي خو بكرانا ماهر چويان بر نافي خو بكرانا نزانم گيفارا نافي كي چبگيري خو بكرانا جبو چوي هر نافي اولي بين الخبك دوي چاغيد الحفتي ونهاد علي فرات دورن صافي بكن فاطمه او شيء كثير الدرم خدي زانه بين حال كي دري في من بنرن يعني في منطقي هاني باش يعني حسن الصباح ببو ميناك جي بكيكير وجي كادروين بكيكير او كسايتيه كي اولي وطائفي وكجار وگرن دیروکا حسن الصباح به چوا خوستی سویوکاستا چه بکو چوا حوالی خودشان دورا به دزی و وشارتی و سویوکاستا لنبری صلاح الدین و نظام لنبری کی و هنبری خلیفه عباسی به چکری و چنکری دیروکا اما اوتنت درباسی گوگل بفن دين الحسن الصباح يعني دين ومذهبي ويد نافا دیروکا اسلامي دين مذهبي حشاشة دي ناس كرن طريقة حسن الصباح طريقة حشاش دهاد ناس كن اویا چوا دنوا پکیت ببو مینا انا زولش خو دوی کلی کلی دولو هات بالا مه اف چوا ولو دبرم بيج نام انا مبرتو كي قلا علامت بالتركي وبعربي جديديه وكي بتشوك افي امريكا د چانتا امريكا ان كادرن پکیت د ساله نوتو پنج نوتو ششمانه مديتن ودخوندن د جواتا و جوینادو تدریبادو پروردهاده دخوندن باشه اوجلانی ما نه هلبستوان نه سينما تشيكر نه رومان نفيس نه يعني سرچه اساسي ولو رخنا لفان گرين تكر وفي حق دانوي وكادرين باكيجي سروك ابو مزن ابو بلند ابو ابي ما ويبيجن ويبولو جير اعتراف بكن وبيجن سروك مي ونزانمش باشنها افحمو حمو تشمشتي كو علي منصور وكوما آقري شخاف أهلي عموده يعني لهمبري بككي قهرماني كي مزن كرنه بي يعني يا كمين مبرج قوتيه يا كمين
گروا برچیبونه لهمبری PKK اهل عموده کری یکمین گروا برچیبونه یکمین کومکوژیا کو لهمبری گله کرد لروجاوای کردستان PKK دیسا کری على عموده کری لهنا كسن اهل عمود جهنم براستی يعني خلامتي وبيلافتي بيلافا احمد حسيني كو حمو كسيكر بيلافا اوجلان يعني براسي كرم بيلاف يعني ام ازارو وما الاسترستراني كوما قريب مزل بوبا شار هوالا سري هلدان وسوارو وبير آنينا طباخي رومتا قلي مية دنجي تفنقا عقيتين لبرقوهي مية ومزن ابو بلند ابوش خوا كوما برخودان ج اهل عمودي قلت يعني اهل عمودي ولو هنگي في مسألة هاني ترمبا كرن ايدي PKK دناوا روجاواي كردستان دو دندري عمودي تغيبو هنا كرتيل خورن عمودي الفر لأوروبا نجيا الفرجي حتى روجا ايرو ويكي احمق كدر كيف تبيج مسروكاتي في منكري هي خلي سر هي تخوليا سروك لسري خكرو اف تشل صالته تسروك خو في منكري تي كنجي في مك اف سروك الطياري صاروخ شي خلق خدي في يمكن بيغمر في يمكن هنا تسروك خو ام هوال ام فك ما بارتي في منكري اف غوتنيك PKK مسروكاتي في منكري اگر مسروكاتي في مكرانا ما نزع حالي منع في حالبو اگر ما بارتي في بكرانا حالي منع كرو حالي تش حالي نظام كولا شي خراب ترى هاي خلي سرت تجمرت سروكاتيات تشتي ده يولو فشارتي بمجو بمورانو وكيمياء نووي كنا في عمكرن تفرد تيني كان عمي بحث بكر خمناك عمي بحث بكر باش اوجلان 20 ساله لشامي ما 20 هفته ونحچو 1970 للشامي بو و1980 درجة 19 سال ويرما خوهيني زماني عربي نكر 20 سالا مال الولاد اكيبه بزحمتي ببچرنگي ببچه مرة بچه كيولو نزانه يعني جملة كي عربي جي وجلال تنه حقوازة تيكيلي وي بمالباطا أسدر بجميل أسدر بنزانم كير بأف نبو خوهيني زماني عربي نكر نهال ويدري هنا بلكي دبكو خوهيني زماني كردي نكر خوهيني زماني عربي وجلال السوري خوهيني زماني كردي نكر مجبور ما وك مجوار قوتي مجبور ما قد صالين حشته ونحنوطي جدي جروب قال شون لبنان شون برلياز شون كامبا بقى ومجبور بكردي بان واخذه ليجي وبري انا اوجلا نهات انا سوري ولتركي بما انا وقت صلاح الدين دمرتاش وكفي فيدن يكونوا كولو كردي كيش كستي وخارومارو وطالومالو ويدر كيفش خرسترانه كي بيجي والطنبور يا اخي طنق 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 واسترانه كي تشنسترانا بيجو الزعيم الكردي نزانم تشبوري خو كركري الزعيم الكردي استرانا بيجي الزعيم الكردي سروكي كردا ونظام تشوف باشا بري يعني اهل عمود اوجلان كرن ريبر بري كو اوجلان وبكيكي وي بكن ريبر سرقلي كرد باشا في كسي هان افيا ريبرتيا خوش كراني يعني سر چه اساسي بي ريبر سر چه اساسي بي ريبر بري ام بفرهي درباسي فيم جارا هاني ببن كم لفان لفي فيديو هاني تماشا بكن بشتر ورم بحثا برنسيب وشرط مرجور ريبريه كود كسايتيه اوجلان د قاريزميا اوجلان د پیدا دبه وكوبيه يعني تشتي هيري هندي كوري بري قالي كرد افري بري قالي كرد كم بتشكيش خور لي بنرم بريبرتي تشوا يعني بتشكي نزيده بتشكي ها عمل في فيديو تماشا بكن بشرف اگر اف بيفين دقل روجناموان ترك محمد علي بيران ده سالا 1988 للشامي دقل عبد الله اوجلان رهاتي تشيكرن شور تماشا كن شوي يعني دروي چوا ولو لحضورا روجناموان كي بناو دنگر به اوجلان بچرنگي تعامل دك بچرنگي ولو جودي ويد آخذه
کرم کن تماشا کن و دەسماڵێ پۆزی خۆ پاقش کرد دەستی خۆ پاقش کرد دەوێ خۆ پاقش کرد چاوێ خۆ پاقش کرد سەرۆکی گەلێ کورد ینی پرۆتۆکۆلا ینی حزورا ڕۆژنامەوانە دەنزانە چاوا بکە کاف چا بوو سەرۆکی گەلۆ کورد ئەف کیوی کرد سەرۆکی گەلێ کورد ئەف کنگرەیە ڕۆژنامەوانیە ئەوکو li Bîqayê li Libnanê di sala 1993 ku PKK yekemîn car şer rawestand kesê navbençî di navbera dewleta Tirk û PKK de rehmetiye Celal Talbanî bûn. Celal Talbanî di Kongreya Rojnamevanî di birhetî bi zimanê îngilîzî de axive ji bo rojnamevana û birêz Ocalan jî tedbîqî ticarî tecrüba wî di kongreyên rojnamegeriyê de ditine ji xwe li rewşayî binerin yanî li çawa de axive û hereketê wî hereketê gewd zimanê gewd li cem Ocalan lê binerin yanî çavî wî rûyê wî yanî şekl û şemalê wî bi çi rengî ye bi çi şêweyî wilo diaxive wilo strêsekî wilo zîdil li cem wî heye strêsekî ku distî wî sekine serî wî nasekine serî wî sekine gewdî wî nasekine gewdî sekine çavî wî nasekine û divê rewşa strêsa hanê de bi vî şêweyî derket pêşberî rojnamegeriyê serokê gelê Kurd serokê meynetewî bi vî şêweyî bû wel vîdyo dît di vîdyo bûn min ji arşîfê derxist yanî û yek yanî kongreyê rojnamegeriyê ye wa di dwa jî bi rojnamegerekî navdarî Tirk re Ocalan daaxive yek salê 88 yek 93 ودی شکلی یعنی حالی وی دچ حالی دی یا ویا مرولو لید نره نها شور و جلال طالبانی جدید و نتنی ولو یعنی اف اوجلان ولو یا اف ماله صلاح 88 و بری ویجی و دما هاتو بو روما جی بچ منطقه و دما کد روشتی ویجی دا آخوی بچ رنگی بچ ستریسی بچ ولو عاجزی و داخوی تدقوقي حمو كاس خلامي وينه حمو كاس الجميع شغلون حمو كاس كادري وينه ونتني ولو خبر دا خبر دا و أبي دردوري بكي كيف وانتي يعني أنا أوجلان ج سروكي كي كردار بيجي كر لايكر كيف أبوشياتي سروكي ما وكي يعني وتشتكي قلكي باش سروکی وان وقتی گلو خبر آبده. آن انسان هم همو خبر آددن. لید دواره فرمیت ده دمات بسروک کی رو با آخف دمات بحثا مجاره کی جدی بکه یعنی چی نبت دویت دویب چکی ششتی به چی نبت ما ولو خبر آبده و تنه کی جرت سروک کی یعنی تنه کی جرت تنه یک آپوچی کی نورماله نهایه کی آپوچی کی رابیه کی بکوشه به حوال ریخستن ولو نکریه مرسل حسيبه سر يخصني إنه حسيبه إبابه ممسر كيف حسيبه أفيا شخصك ريخصتن ولوناك دا جدما سروكي ريخصتني برياري كشتني بده وخبره بده وبدستي خوال كادري كتشك بخه كادري ويجن بخه أوي شاغي جافكيه كان وي شاغي مركارش نا هوا لا ريخصتن ولوناك نا أف شخصك كراف سروكي تيه عبد الله وجلانه نا هوا نا تو جمیل باید که بریاره کشنا برینداری پکیکی بده نه هوا لا اف شخصك اف نريخستن ولو ناك عفا كرو ريخستن چیه ای خلی سر ريخستن اف کسی هانن ريخستن اف كو نهال اوروبا تفد قرن وبنافي ريخستن برياره دستينن فيها رش بكون وفيها بكوشن وفيها دور بكون وفيها تيخن تجدي ريخستن اف قرن وجلان نا وجلان يعني وويديد يعني يكي ولو ناز ولو ليد نرميا وافيا چا 20 سال افيا چا سروكي مني نتوي بو سروكي مني ريخسني بو
افيا شا افيا قريك مريب شي يعني جم تختاري بسيكولوجي يعني افنا نهي كوكو سروكي ريخسناكي انا فيديوي اوجلان ون بخوا ورن بنرخينن نویسکارێکی ئەڵمان دە ساڵێ 96 بوو 97 ناوی نەماتێ بیرام من سەرویشی نویساندی چوو جەم ئۆجەلان چوو شامێ ji bo problema kî bû ya Rebî ji bo problema Selîm Çîrok e ji bo wilo bivin navbeyên çî biçekî PKK tehlîlê xwe li ser Selîm Çîrok ya kêm bikin Dirêya wî de dirêya Mehrî Belî de dirêya yanî vî rojnamegerê Alman û naskirî ye ez ê navî lê bigerim wezê deynim piştî vedgere pirtûkekî ser piştî vedger ji cem ocalan vê ecêba hanê dibîne Êmêrik yanî dîtiye yekî wek Hitler li ser wan derbas bîye hûn zanin çi li ser ocalan gotî yanî nirxandina wî bi kurtî ha ku ev ya ev çi ev çi ecêb e ev ya Hitlerekî biçûk e Hitlerekî Adolf Hitlerekî biçûk e ev ya bive qewet û bive dewlet bive desthilatdarî wê Hitler têxe bêrîka xwe ya firinga a Qurêşa ew rojnamegerê Alman hat û ja bi ser ocalan û bi ser PKK nivîsî dît ku çi halî em xeşîn bûn me didît ya ocalan wilo serê xwe waw dibûtîne me digot ya kaw yanî çi qeyse bi ezîm çi qeyse mezin apo bilind apo rêber apo apê me tu rêberê gelê me qehreman tu ya qehremaniya çi kiriye qehremanî ez di wê hesretê dibim ez qehremaniya ocalan li Şamê naz bikim yan qehremaniya ocalan li Tirkiyê rast bikim di dema ku grûpên îdeolojîk bûn çi qehremaniya ocalan kiriye ji bo yanî wek sererastkirina înformasyona jî yanî yekemîn kesê ku di nava PKK de hat kuştin bi biryara ocalan Celal Aydın ne İbrahim Aydın Celal Aydın ji bo înformasyon yanî wê carî wilo mişaş kir Celal Aydın di sala 1907 û neh yanî ya çi qehreman ev ya serok apo qehreman tu Şêrîn apo qehreman tu tu rêberê gelê me qehremanê çi ka ji mir bêjin li Şamê çi qehremanî kiriye di şerê li hemberî Libnanê rayiştî sîleh di nava Filistîniya di şer kiriye na ew jî tune rojekî ji roj ana hinek kadrên PKK êsîr hat gitin û çûn hepsên İsraîlî û piştre hatin berda ocalan ji wan bû na hepsê Tirka di mayî na yanî hepsê Tirka wekî min behsa Kemal Pîr Xeyrî Durmuş ya ana Rıza Altan û Mustafa Qeres û ocalan dibînin di vî halê hanê de ya ji ber xwe fedî nakin ji ber ev serokê han ya ev ya serokê wê ye ya gerek ana mere Mustafa Qeres û bi xerabî wî bi başî wî bi nizanim teşqelî wî ew serokê vê rêxistinê be Muzaffer Ayata Feqîrê re ben ew serokê rêxistinê be ne Abdullah Öcalan çi qehremanî kirî ne rojekî ji roja çiyê şer ana bi dizî ji Şamê biçûna Herêma Lolanê biçûna Qendîlê biçûna Zapê bi dizî maqey netkarî bû neçûye ji mir raye ji tivingê û kevokê wilo bike û ji mir fotoa pêr bigire foto ji rihî hiç fotoa de bû wê diştê xwe bidin newqa xwe wê nizam çawa bike û cilê Kurdê Iraqê li xwe û ji xwe ji turîzmê hez dikir ya qehremaniya ocalan ew bû mane min fotoyê wî û gera wî ya turîzmê li ser behrê û li Tedmurê û li başûrê Sûrî û ji xwe li ciyê turistîk digeriya qehremaniya wî dur deyî dev ji vê meselê birdin ji qunaxa 1907 û ne heya 1999 dev jê bird başin han di Îmralî de çi qehremanî kiriye 24 saeta rojî girtiye na 48 saeta rojî girtiye na kesek şîlmaqek lê xistiye na ketîbin işkenceyê na tiştek rojekî roja derek wî ji kestî tilyak wî xwên bîn na tiştin ne yanî ev qehremaniya hanê we bi zorê wî kirî qehreman li ser çi
أنا مراد قرا إيلان كيم زيدا نافا شراد نافا قرا بالغي وخرج تليه خبه هجين ودنجي قبلن بك وخرج بك وسوروشينو بفا أمريك نافا تشياد ماي أنا أوجلان دكاره ورج مراد قرا إيلان ربيج ولا نظامش دبر روجلان روج كي وكي روج قرا إيلان لتشيه بمانا مو أوجلان بديتا أوجلان دندري طيارة دي هنا دندري طيارة دي خاتي كام تركي بير كام تركي جام تركي وتخازم خدمة دولة تركي بك از دوی باوریه دمه از دوی باوریه دمه چو قیس از رخنه لمراد قره ایلان دکم مراد قره ایلان وره گرتن ولو ناکه حلوستا اوجلان شخوره ناک میناک نا بیجه کی پیرکا کال که خاتی کا جیرانه میں ترکه وس خازم خدمت دولة تركي بك قره ایلان یولو نک مظفر آیات جی یولو نک بلکی جمیل باي کلوبکه بلکی ناوی ویچی دوران کالکان شی بلوبکه لی حلوستا اوجلان ده هندری دما هات گرتن ده هندری زندانه ده حلوستاوی ده نریناوی ده گوهرینو و گوهریناوی نمیناکه تشکی قهرمانی تیتنه تشکی ریزانی تیتنه تشکی ریبرتی تیتنه باش نهاش مر اف 22 سالی وی نخواهینی زمان کردی نخواهینی زمان کیدن کی تشکت نه خواست نه ما فوتوی ویدید نک دانی سر نک و پشتا خدایی کامیره قید زندان جرگتن پشتا خدایی کامیره و میرش خور روشنامه خود خوینه و لدروا دنیا خراب و آواب فنجره آوی و اوضاوی و کومدین آوی و روشا زندان آوی ودید اف قهرمانیه قهرمان تو ریبری کلمه باشه از ویا چاب کم ریبری کی از ویا بوی حالی هانه زی از به چه منطقی بی بکم ریبر یا ریبری پارتیه کی دیسا خمناک ریبری گلی کرد سر چه اساسی ریبری گلی کرد با کابیجن انا ونتند يعني باش انا وجلال طالباني يعني جلال طالباني خيناوي سفك شو قيسه يعني مرك يعني رخنا لي بك جلال طالباني ولو نفساوي نزم خويناوي سفك حنكا بك تعليقا بك تسبي حياة يبالي رخنا الجلال طالباني بك هيك يا هو جلال تدويري ولو اللي بنر شعفي قولو اشترزق بك وقربالغ وبر بر 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 وتبك خاينه مزن وتبك نظام تشو وكف سردوي بك ونظام تشو انا حوالدو گوتن یا خوشک نزنی بخ خوارن مره ولو بچکی اتیکتا خوارنه هات کتسر خوارنه زم چاو انا افالي وی كل في فيديو انا تماشا بكن بچکی ولو شخور لفگرن یا سروکی من نووی في حالي بو نخورناوي خوارن بو نا خفتناوي اخفتن بو نچونو هاتن ولو تفگراوي خلقي بو یا ما فيها مشخور چاو شخور كري سروك ام چاو ام چا عقل سري مدبو اف سحر افيز لامي قاريزماوي كاريزماوي كاتشيه يعني نشكليوي وك اي سينمايه نا چونو هاتناوي نا شويه اخافتناوي نا ولو توازناوي نمتوازنه اف زلام نمتوازنه اف زلام دكتورك يعني بسيكولوجي لازم يعني نري خستنك وحزبك وملتك وقلك وكو يشخر بكن ريبر ايه در دورة اوجلان ترامب كرن حياة بو اوجلان حياة قد حياة بو ريبر قليب باش انها ام طالباني بنر طالباني نمكو ميناك او سروكي او شي سروكي كرداي جلال طالباني وجلان بينن طالباني خوينا يسفك جواتاي خوش تذكار بير بدو بستينو وتذكار حنكا بكو ويعني رحت انسانك رحته طالباني انسانك رحت مسعود برزاني جوله مسعود برزاني نوك طالباني حنك معناك وتعليقه وانا تشركوا فيديو يكوز بينم لانسانك ولو هادئ ولو بالتوازن دنجي بالنابه قربالغي وقيش ما وين ديتي يعني ده في حالي هانده نعم وجلان ما تقلك جارات ده حبيبين هذا يعني حبيبين كي سر قنالك تلفزيوني بارتيا تبجي ليفت شكي رسميه في شهريه قشتي مسعود برزاني وش قولي بنر مسعود برزاني بكرمانجي زانه دفوكا هريما بهدينان
و كورمانجي كي خوش يعني بهديني نه كورمانجي كي وكي عم دبيجن كورمانجي كي اي هريما بهدينان كورمانجي كي خوشي شيرين داخل ميرك بصوراني تفليكو طاطا انا كورما صورانيا مسعود برزاني جو كورمانجيا جلال طالباني تشتر يعني كورمانجيا جلال طالباني تنبو جلال طالباني شوف كورمانجي نزاني نا اوجي خواهيني كورمانجي نذكر فهم دك بس خواهين نكربو مسعود برزاني بكورمانجيش خوا دفوكا هريماوية بالصوراني كو آسليمانية وهولير او هريما هانية خندن ونفساندن دما دخوينه آخافتنه خوا خطابه خوا دخوينه بصوراني دخوينه جبركو زمانه بو زمانه توايي هريما كردستاني بو زمانه اي فرمي ده دستوره ده دفوكا صوراني بو زمانه كردي باشه بره زمانه كردي به. مسعود برزاني بو كرمانجي و بالصوراني و بعربي بهر سي دفوكا دا آخف بهر نه دفوكا دي دفوكين زمان كردي كرمانجي و صوراني دا آخف و بزمان عربي جي خوش دا آخفه ده هفيفين بزمان عربي و يعني زماني عربي خوش تي في يمكنه وبري زمان وبري كوبيك وكيكي كنت دبستان عربي دو پرورده بو بمزن بو باش او جلاني ما جغيري بتركي چي زانه كردية ويجي هريمية وطلومالو وخارومالو وقلت تكستكي بكردي جي نكار بتكستكي بكردي خوهين نكري ناو نحمو سر كرداتيا بكيكي انا اجمر بيجم تبسني كرو بسني ما تشتكي زيدل سر مسعود برزاني بيجم او بسنه بس اف راستينه مات انا يكي آپوچی وره بیج مسعود برزانی بکردی نزانه ریه خورج لکه جبرکو میرک زانه بیج بصورانی نزانه ریه خورج لکه جبرکو بصورانی زانه بیج بعربی نزانه دیسا ولو جبرکو بعربی زانه تشتهي زيدي وي مقومقوت به بيجن أفيا بسنة تشتهي زيده از واقع دي بيجم از راستية دي بيجم مسعود برزاني ده صالي شيستي يكيد راجتي تفنجي شيستي يكيد عبد الله أوجلان لكربو شتك روجكي جوجا عبد الله مسعود برزاني جلال طالباني لتشيه مانه كاري بيشمرگاتي كرنه دناوا شراد مانه طيارة ديتنه بومبا ديتنه خوين ديتنه برينداري ديتنه يا أوجلان چه ديتيه أنا مسعود برزاني مرة بيش شيرين مسعود قهرمان تو ريبري قال ما تي عاقله مرة قبول لك يعني مثلا أنا يري باش بريم آبوچيه هيجا كوما أجري علي منصور آل عمودي آل دربسي آل قامشلو كقهرمانيا وجلان دو كرده يجبو خودي يعني بيجي ولا يا زماني كردين هات داخل بخيرا بكي بالسري مبسري ومخويني زماني كردي بكي هي زماني كردي نكريه مخويني زماني كردي كريه بكي جروب زماني كردي چه دكرو شروانا كام جروبك جاركي كادرين بكي كيجمر جروبك زماني كردي چكر نچو سري دو دشا ام بنششك بون دو جي تفلي بكي بون وإما أمان ونچو سري جروبا ما نچو سري ما هو فقير ربنا كادري بكي چه زماني كردي زاني بو او دردي وي نزماني كردي بي دردي وي شروانا درخين وش بكي ربيج ابنا فاز لدربيسيه ما چند شروان درخست باش افيانا شركريه انا مسعود برزاني هم زماني كردي شوي چتر وهم دناوا شراجي دمايه ودناوا زحمتيه دو پنابريه شي دمايه روشين دجوار و نفسيتها وي بسيكولوجيا وي رحت بخلقي ردو دستينه رحت بحوا روش كيش روجا وديتي اف كسنكو مثلا دناوا بدكيد يعني ديتيكو مثلا مسعود خبرك يجرد يا انا دفجه مسألة بردن دفجه يعني مسعود سروككي كرد باوي وي سروككي كرد كالكي وي سروككي كرد كالكي وي كسايتي نافدار وخدي رول وخدي تأثير وعشير وطريقة ونظام شوف يعني
اف جيل بجيل نفش بنفش سروكاتي چی اوجلان هي كابر ورن جمر بيجن يعني نها از نجبركم مسألة منطقية عشيرتي جواكا كل جواكا كي عشيرتي دنافا بيكيشي دي عشيرتي هي نها يعني كابر مثلا جلال طالباني قال باوي وي قال كيوي قال كيوي في تسلسل هاني تشتكي ولو نعم مسعود برزاني راب ولو شخور بيجا او شخور ولو شتبش خوش يار بيجا ونگوتي كاج جو بارتيا خور بيجن جو بارتي ديمقراطي كردستان ربيجا مبكن ريبري بارتيه شكلو تنا مبكن ريبري قال كرد لكردستان عراقي تشتكلو تنا مبكن ريبري قال كرد نظام جبركو كسن كوج مسعود برزاني لسوري جي هنا لتركي جي هنا لإيران جي هنا للدياسبورا جي هنا شو مسعود برزاني حزكن روشكي وجدوي مسعود برزاني جدوي بارتيا ويديتي كوفيات خوازه خبك ريبري قال كرد تنا فتني اف عرفوا عادات تانية لجمع اوجلان وجماعتها وهي وكيدن تنا جم تكسي جدم شري خصني وكيدن تنا كاباشا اوجلان بتشباشا الشيخ سعيد السيد رضا قاضي محمد كوفانا يعني هرسيجي شون بر يعني مشنقي شون بر اعلامي تنازل نكرن جنرين اخوان جهال وسط اخوان تنازل نكرن افر بني اوجلان ما وديد ترسا كتيد ابو تيجبو شهر خوتيخ قنجكا وتيخ نيروبي وار نزانم چوار فلامي نازي هر ماما زي راحت ازيرم خو لهندري تركي دو خو تسليمي تركي بكم وروبرو بقهرمانية مظلوم دوغان بقهرمانية كمال بير وخيري درمش وعاكف يلماز وفرهاد كورتاي وبقهرمانية كو مظفر آياتا وسليم چروكايا ده هندري زندانه ده دبر خود دان سليم چروكايا كشناف PKK دركتي كو ومظفر آياتا هي دنافا PKK دي او جلان بره ولو بوي ميرانيا هاني بميرانيا زندانا آمد صالح حشتي ويك حشتي ودو حشتي وسي بره بچونا لإمرا لتركي دا كتانا ولو برخو بدانا مانه ميناك كي يعني او جلان چه ميناك دامه ميناكا كو او استرانا كو آلي عامودي لسر او جلان قوتن مزن آپو بلند آپو سروک آپو آپی ما شیرین آپو قهرمان تريبري قليمة تريبري قليمة شكل وشمال وروش وبيفاجوها او جلان اندري زندانه ده جسالي ده حزاري حتى روجا ايرو ترسيفان قوتني خان تبيه علي منصور وطنبوراوي وستراناوي سر بشتي تقلبينه او جلان ولوكر او جلان بحلوستا خو بالتوري خو بقلباندنه خو قو اف قوتن نلسر منه اف قوتن هرن سر قاضي محمد بيجن سر شيخ سعيد بيجن سر سيد رضا سر سروكي كي كرداي يكيدن بيجن يكيدن كوفان تشتي هانتي ده پیدا ده اف تجد او جلان ده پیدا نابه اف بچ منطقي بچ عاقلي بچ اخلاقي اف يابي سروكي قلي كرد سروكي رخصنا كي ما فهم كرد بس سروكي قلي كرد سر چه اساسي يابو سروكي قلي كرد يعني ها هناك دبن مانديلا مانديلا دبي كرد شو مانديلا بيبن مانديلا 26 سال 27 سال ده زنداني دما رخصنا خو گوهر جو تندي بو لديجي تنديه يعني حتى أنا او جلان ندكار او جلان چند جارا ده حزارو سيزداده قوت دما چك نما خلاص چك ورد داين ورن وگرن دا خویانیه او جلان ایکو چکا بکار بینه وش دروای دی روکه به کار ریخستن با آوی کر تأثیر آوی سر ریخستن آویشی نمایی جمیل بایک نه آوی سر روکه پارتیه جمیل بایک باندور آوی لسر PKK هی اور جمیل بایک سب دکاره او جلان راهیشه و باویشه جمیل بایک نه بطل فیلمه جنيت أركاني بيجينا جميل بايك إيه كود نوت ونهاد وجلان لسروي دقو جميل بايك يعني فردية وأزأزة وبكل بارتيه فجر برياري توج دستينه وبرياري كشتنا حوالي ما برينداري ما ستانديه
او گوتنی هانی عبدالله اوجلان صحفی روزنامه‌گر فرانسی کریس که چرا ویرنگی سر جمیل بایک داخلی برز اوجلان یعنی انزانم که ویدیو گاما بگیجه اما خوزیاج مالا خودیره چوا روزنامه رادیکال ناوی چبو عرفان دوندار روزنامه رادیکال جدسته میگرد مقاله ها متیده بو وشتر شاند ایمرالیه و تا پس نوی مقاله دا خوزیاج مالا خودیره یک جی پاریزری تا ویدیو آنه جی بینشتر اندره زندانه یا زندانه تا اودا تا yani مظلوم دوغان خیری درمش او قاویشا سلیم چروکه یا و نزانم او هوانین وی او اوانا سروکین ای پککی ری و بریم پککی ای راستقینه نته اگر امورم پس نیوان بدن پس نیوانا بدن از پس نیچیته بدن بریز و جلال پس نیچیته بدن تنه ری بری منه روژه هینا دمه کی ام آلی گرو پشت گری ویر اخصنا آنی بو مت سروک ری برد دید ما هلبستک لسروی نویسان دبو دما هات گرتن دوی کلاجان آهانه ده ما هلبستک سر اوجرانو سر داوی مو هلبست وی جوی پرتوکی درخص و مقاطان دو سر پوشمان شرگو بیکزی هلبستک لسر اوجران نویسان دبو شرگو جی پوشمان بو پشتی کو دید کو اف چیه افیا ایکو مرا هلبستان زروی بنفسین یعنی باشه لگوری وی روشاهانه بگشتی از دخوازم لیکولینر نویسکار روشنبیر ریوبر اف کسیم کنها در دورا پککی وکی میشا پنگین آوانه لسر فیسبوک لدر وای فیسبوک سوشیال میدیا در وای سوشیال میدیا ورنج مربیجن اوجلان چه قهرمانی کریش بو خودی چه زانبون کریه خوین زمان کردی نکری زمان زبیر ایدار ای کردیش ای رمزی کارتال زمان هر دیا ای بکردی جه اوجلان پاکش داره جه اوجلان چه درن زمان کردی ده مد ویدیو بری بجی ده بحث کر ببرن از یعنی افان دروجات بچکی نخوش بوم ما بچکی جی دریش کر لی وکی رحمتیه تیریش ده بجه یعنی دردی مگرانه برا برینا مکوره یعنی براستی برینا مکور یعنی اف پکیکه بی جانا زرا بی کانسیرک ده گوده سیاسی کلتوری ریخستنی گلی کرد لهر چار پرچه کردستانی و لدیاسپورا محاول دا کوس بچه کی دوی ویدیو ده هنک خالا هنک پرسا بلوینم تماشا دکن آنا کاپوچی دبیجن نه لویدیوی هوشنگ تماشا ریا خورش دکن همو تماشا دکن همو الوان ویدیو آنی تماشا دکن و همو برسفن برسفه کی ولو بمنطق بعاقل ببلغه بدوكومنت هبه تنه حتى انها ويورن خاينه تا چقيس دولار هاي خليل السري وبه خليل سري وبنا لفي كانالا منا يوتيوب زيدتري نزانم اما بيجن دزك هفده برا سد فيديو هبن سد فيديو لسر هر فيديو كي برا بدك يا دولتا ترك $1000 كيجي دولتا ترك $1000 كيجي بدك مستندبه اگر این اگر کس بما مليونير للسيرفي قوتنيوه يعني عيب تشتكوا هبه بعقل ومنطق ولو توانباريه ولو كتوبر ولو شكورایی و توانباری ناز از بحثا سروکی و دیگه ما تشتن دیروکیه زدن بر هفته ورم بیجن نه راسته از بحثا ریخس نیدکم جبرکم ما عامله کی بار قدان دی ام ناز دکن دو کردر بی يعني حتى مجارك يدنا نابا خير وخوشيه دمين السلاف